Ngiyandengelela Manazareta amahle enkosini. Nkonzo yesabatha yasekuseni siyiphathelwa umfowethu Nzama wakhona lapha ekhaya inkosi Mbusisi. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Baba ngikhulekela umfundisi Madondo uba sifundile umthandazo wesabatha baba. Isandlela sesithabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelo senkumbuzo ezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ungene Jehova Manazarethani. Ngekhetha inkosi enhle UNyazi. Baba cela ungiphe ukuhamba ezinyathelweni zakho somngcwele nezinyathelo zakho eqondile. Cela Nkosi ukuba umlandeli wakho ehamba endleleni yakho baba. Ngicela ukuthi kasibheke isihlabelelo sama-90. Sizohlabelela kancane nje akakhulu, hayi kakhulu Manazaretha. Senzele isikhathi. Ufikeni withi lelizwe
Yeni Lwezulu asilo lodoloza enjalo unjalo asilo lodoloza. Yabonga amaNazaretha. Amazwi engwezilo esho inkosi amakhosi ifika lapha. Ngilapha ngaphakathi ngizwe inkosi UNyazi luthi abaka-Israyeli bahamba insuku ezama-40. Lona lihambe insuku embili. Angathi mangezwa kahle ngangixhelile lapha. Ngayilalela le nkulumo ngoba uNkulunkulu usebenza ngendlela esimanga amaNazaretha. Kakhulu nesiphambi kwakhe manje. Benikhona kulezi insuku ezimbalwa edlule. La inkosi yayiselapha eKZN yaze yaphuma yale koMpumalanga. Ngicabanga ukuthi mangibuka ngendlela yasemhlabeni mhlawumbe inkosi UNyazi lwalivuselela intshumayelo emhlabeni kubona wonke umuntu. Ngabona lapha ey'nkundleni zokuxhumana kunombango omningi ngomNazaretha. Inkosi kukhona abayiphikisayo isikhathi eside. Kodwa ekugcineni kwasengena nabantu abangakholwa. Kwathi sekuya ngasekugcineni impela ngabona sekungena namaNazaretha. Kwakukhulunywa ngendaba kaNkulunkulu. Niyazi-ke amaNazaretha angizongena kakhulu lapha. Kodwa ngicela unikhumbuze kwakubangwa ngendaba ukhosi uShembe uNkulunkulu. Kwakubangwa lokho. Ngihamba lapha ngithunywa inkosi. Ngafika kwenye indawo ezweni eliqhelile kancane. Bangikhombisana ngami mangena. Bakhuluma ngayo lento bengihleba. Behleba mina ngokuthi ngiqhamuka kuNyazi olibiza ngoNkulunkulu. Iyayigcwele nje i-auditorium igcwele impela. Kusuka phansi igcwale phezulu yonke indawo. Ngangineze isihlalo esiphambili sabantu abakhulu kodwa ngangiphoqeleka ukuthi ngiye lapho ngoba ngangimele indaba yasebuhleni. Kodwa ngangisaba ngibodwa sengifanele. Kwashaya isikhathi kudingeka ukuthi kuthandazwe. Kwacelwa mina ukuthi akumele ngithandaza ngathuka ngaxwaya. Ngoba ngangibuka la lo mkhandlo ongawugcwela khona nengonyama zakwamazwe. Nabefundisi abaningi abakhulu enibaziyo. Nabaphethe uhulumeni. Bese uNkulunkulu ehlala nami ngathandaza ngendlela nje engijwayele ukuthandaza ngayo. Kodwa lena ekhombisa ukuthi ngithi uShembe uNkulunkulu. Kwaba khona ukuphikisana lapha ukuthi sengiqhuba lento lena yakithi ebuhleni. Kodwa amaNazaretha ngifuna ukuveza kunini into eyisimangaliso. Cishe ababili abakhulu nabavela ku-TV bephikisana nenkosi. Baqala bangithinta sebefuna ukuyovuma publicly. Beyosho ukuthi uShembe uNkulunkulu. Omunye wakumholi ongena umholi wethu kodwa umholi womNazaretha. Owayengiphikisa nangalelo langa mzane ngithandaza.
kodwa uyena futhi wabuya ngifonela kuqala wathi yena angeke adlala abantu unyazi uNkulunkulu wakhe. Ngizokhuluma ngento akithi ngizothi ngicela kanjani eqaleni ngicelela ukuthi ngoba senithanda kakhulu ukcross izinto ngicela ukuthi kubaba makhona umuntu othanda uphosa idebate obala siphinde sikhulume futhi obala publicly lo mholi wangethusa kakhulu esholo yena ukuthi ngabe angadlala abantu yena unyazi uNkulunkulu wakhe hawu ngashaqaya ukuthi lo kade ngiphika esihlanganele singaka ebusa ngamkwenze kwenzekani ngempela bengilapha ke kutheni sizojwayela ukubona izinto ezintsha kule nkosi ufuna sikujwayele lokho mase sikujwayelile bese siyakuthanda lokho ukuthi inkosi phambi kwethu sivezele izinto ezintsha ngifuna ukusho lokho nje Nkosi amakhosi ngiyazi ukuthi ngitholile ithuba lokuzinkonzo kodwa sengakhetha ukuthi okwami ngikhuluma ngezinto engibona ukuthi asizenze kahle entabeni inkonzo ngoba ngibe nama uNkulunkulu engineza ngelanga kodwa into engijahile kakhulu ile ukuthi niyabona ukuthi ukuzentabeni kufuneka ukuthi kube igqatha kwena kufuna kusuke ekhaya lakini uza entabeni yemhlabelo kube igqatha kufana nokuthi kade uhambele izifundo noma kade euniversity uzobuyela ekhaya usushintshile usufunda izinto ezintsha ngicela linginake lokuManazaretha ngiyazi ukuthi izinejwayele into eziyigameka ekhulunywa la enkonzweni kodwa ngisacela sinake lento yama basic ngoba ngiyabona iyasilimaza la entabeni kunezinto zakhona ungathi usuqede yonke into kodwa mawuyipholile kuba usuqabanisa wena nabazali bakho shiya indaba yonyazi kuthiwa mawufika ekhaya nale nto uzoyicela neyiqale ukuzoyiqhubeka kwena ngicela nikunake lokho ngoba baningi abantu abeza kumele bezongitshela ngokuqala kuseka kongenzi kahle entabeni ngakubeka nje kanje nganifihleni ngo7 yena ekseni ngithole umuntu ezobika kumina hayi umuntu uqatha kodwa nje fika ngeze ezongitshela ngendaba yokuqala kuseka kwakhe kongenzi kahle entabeni ngo7 ekseni namhlanje hayi ebusuku hayi mphupho inake lento maNazaretha nake kuzentabeni ukuthi kusho ukuthini niyeke kancane nje ucabanga izinto kodwa ngicabanga nibe serious ikakhulukazi ngoba niyabona bantwana bakwethu sihlupheka kanjani emhlabeni asike sizehlupheka ngalesizwe mangithanda nganitshela ukuthi ngithini mangithi nahlupheka nganitshela kodwa ngifuna ukusho uma senifike lapha entabeni nisuke senifike kwinkotha yoMnazaretha lapho umnikazi wale qala kwaloMnazaretha aya khona wabayedwa wenza yonke into yakhe enkulu ngakutshena nje ukuthi ngesikhathi ubaba mkhulu esentabeni siningi izinto ezenzakena ngaphandle kokulinga kwasezulwini nokwasemhlabeni amaRoma lawa akasuka ohlasela entabeni esuka leMantobela eyomhlasela entabeni kodwa athi mefika entabeni intaba yaphenduka aba inkungu yonke azabuyele ngoba sedukelana wodwa engasaboni ukuthi kwenzakalani ngithe uzokhuluma ngezinto nje ezithintekayo ungathi mabe sesiqedile yabo sithi awufundisa uphinde futhi lolu hambo ngibonile maNazaretha Nkosi yamakhosi ngibuka ubunzima obulapha entabeni ngendlela emvula nangayonke into kodwa ngabona ismile sokugcwele njalo ebusweni maNazaretha yangimangaza lento Nkosi yamakhosi bamkhoza ukukula abantwana bakho kakhulu kunzima kulomhlangano kunzima ngisho nathi besithi zamulungisela sehlulekile sancama
kukhona izinto lapho ngathi wayibona uthi hawu kodwa kusentabeni lapha kwenziwa kube nje namhlanje sihlulekile bafowethu ngendlela lokuyaqala una ngayo ngafika lapha mina kuseli ungasona seseni kusaselisonto kodwa ngancama ngahluleka ngoba bevelini imvula ngale ndlela enibonina ngayo ithi nje kushiya amambala bese kubuyela futhi manje kubhidleke konke uthi uyakwenza kodwa ayikho into engijabulisile njengokungena ngomhlangano ngibona nijabule kuze namhlanje ngayibona lento ukuthi hey umthetho walento ukuthi kabi kunathi ngibona nje namanje nje ngihlale ngibuka ngiphuma eminyango malini izulu ebusuku ungasahambeki ngifaka isikhini ngiphumule ebusuku ngibuke ukuthi kwenzekani ngicabanga ukuthi ungasakhuluma umuntu kuthuthe ya ishi imvula ukungakhuluma umuntu ungekho nokhalayo ngibothi hayi lutho uhambo lomNazaretha lutho abafowethu uhambo lomNazaretha Shembe sikhumbule Nkosi ngesikhathi baba umqalo wendlela waqala isikhathi eside evalelisa nje ongangoba wahamba wazwajikeleza wazwajika nala kithi wadlula wazwa inyakatho wajika ehamba evalelisa ephatha inkonzo avalelise uyabona lapha nje mawudlula emaplazini eTransfit wadlula kulomuzi lapho kuseginyezini wafika khona wathi meqhamuka wathi ethi gaga kuwona wawamesa amaNazaretha uthi amaNazaretha niyayibona into engiyibonayo na akekho umuntu obona into ebona uShembe wasethi nalibona lelitshele liphambi kwenu amaNazaretha thina boShembe sesihamba kodwa inkosi eyofika lapha nobothi inkosi evele ezulwini ngoba ingakakhulumi nani yothi ifika ikhuluma lelitshe yahamba keminyaka kwaze wafika isikhathi senkosi ilanga lamalanga nangempela ilanga lamalanga mzwana lifika koqala ngelapha egezini lafika lelitshe selisukile phansi seliphendukela ngana phakathi emthini lakhuphwa nomuntu into yokuqala ikhuluma wathi mayecela isihlalo angena endlini wahlala ngaphandle maqedwe wabuza ukuthi amaNazaretha lelitshe ilalenze njani leli liphakathi elikhula nomuntu ngoba ungelona ishe elincane ngithi imfihlakalo amaNazaretha amahle leni ihambeleni zela ikude kodwa sifuna siyifune baba siyalangazelele ukuba sifune le ndlela yakho angazi noma sethu kodwa asifune baba ngoba uyasifundisa ngayo kule mehla esikuyona amaNazaretha amahle kuhle sinakekele ake sinakekele bafowethu sibheke ukusidinga singabheki ungasidingi singabheki futhi into ekude kunathi kuyadabukisa ukuthi sike sichitha isikhathi esiningi sikhuluma ngezinto esifunayo thina kodwa singakhulumi ngezinto ezifuna umoya oyingcwele mhla kuphela nami nje ngoba ke le ntabeni ngisuke ngivelele indaba ngoba ngiyithola sengikhuluma kanti angishwayele mina ngendabeni zesonto ngibese ngibotha ngaze ngahlupheka ngoba nami ngizamela ikhala kithi ngizamela abazali bami nje bangela nanye ngizozamela bona manje mase ngena enkulumweni ngiyengibona ngaze ngahlupheka ngisacela ningifundele bafowethu incwadi yezeKroniko zokuqala incwadi yezeKroniko zokuqala verse 34 35 izokhuluma ngale nto ade ngikhuluma lapha izeKroniko zokuqala ipage baba kuzobelula ipage 381 page 381 Kusiti simagati simi babi yeah.
uthi yena ibali ngicela ukuyibheka incwadi bengithi mhlambe besisho ithole ikona nginibizela ipage nje incwadi yezeKronika ingeyokuqala iverse 34 no 35 bongani uJehova ulungile umusa wakhe uhlezi phakade nithi sisinesiwe Thixo usindiso lwethu usibuthele ndawonye usikhulule ezizweni ukuba sibonge igama lakho elingcwele sethabe ngodumo lwakho amen. Bengikhuluma ngalento ke bafowethu ukuthi ngiyamangala lento enijabulisa ngako ukuthi kwenzekani ngempela niphakathi odakeni abanye ubona ukuthi akusele lokhu bageza kodwa maqede basukume bezemthandazweni ukuvuka imnandi lento sikona ngeke ngayikhuluma nani lento ukuthi hayi asizameni bafowethu imnandi lento sikona singaphazamisani kuyona ake sithi nje phela wayeka nomunye ufika qala phambili ngenxa yomnandi balento esihlangene ngawo angazi uba ngiyela ngobudala ngibona ngathi bamnandi mo ngani mangezoguga yini iba mnandi mo ngiyaphambili nobudala bami batwana bahle uBombela kukhona into ayikhulumayo wayikhuluma khona amadoda othabethe noma buyakhulu uyavalisa njalo siyavalisa bathi ayigiya lenze izigiya bayibuza ukuthi igiyelani ithi cha thina boShembe sesiyahamba kodwa lenkosi yesihlanu kuyobuya ngifuna nikade leyo nto ngibona UNyazi lenkinga kanje le lithetha wonke umuntu amandla aphindiwe kulo ayikho indlela bafowethu hayi shosholoza sitimela ayikho indlela enye ongase uthi ungayivimba ngayo inqola yomlilo ngeke usayivimba ayisavimbeki ngisho nani mana zathe nizama ukuthi niphazamise kodwa ayisavimbeki uthi uBombela bembuzo uma beyakhulu uthi thina bashembe sesihamba kodwa ngenkosi esihlanu ngiyobuya ithi konke mina ngoba sengiyibhunga encane ngathi ngibona okamayekiso esethe ebuseni kubanika UNyazi kuba yona yonke into ngicabanga ukuthi abasho leli gama lithola lapho ngoba ngangikhona nami ngilibona UNyazi ngena kuyena phela ke kodwa ngangibona ukuthi indaba esabekayo base bephuma namanazetha aphuma nakhe lecava la yisho manazareta bafana bayithi ngiyanibonga ake ngibonga nje bafowethu nalo hamba sisilambele onzima ngaka ake nganifihleli ngoba bakhona abangazi abacala ukuthi kumnandi kanje nje kukhona into ezima esibhekene nazo la kulolu hambo lomNazaretha uShembe asenzele ukuthi siqinisele kuzona akakabi lula namanje ngicacanga ukuthi siba kumnandi akakabi lula kusekhona inkinga ngempela sikhona kodwa uyayichaboza umdala wensuku akandile ngokuba aqophisane nawe cha kodwa indaba isekutheni uma se ekutalapha uzokutalapha uyokutalapha uphela ube impuphu uqala ukuthi le ndoda besiyazi ukuthi phambili kangaka sekwenze njani akukutalapha lokho ngibona kwenze inhlanhla ngisekhona ngisabona ngishiya ikhulu ezephethizwe uyitalapha wayikhipha ikani sifika la sezimayoyo usungaphiki kulo muntu omazi mhlawumbe nene ngibona ezinye ngihamba nazo zingangeni esikhundleni ngiyisa kwabafika inezikhundla mina ngikho athi wena sizophatha bese befika bezidaba ethandayo babuya sebemayoyo
kuseyithina futhi esibayisayo kuyena asinanhliziyo ejikile kuseyithina esibayisayo futhi bayokhulumayo ngakho ungamangalo lebona sitatazela sonke isikhathi cha senze ukuthi isi sinayo siphethe isu sifune isi niyibone sisaphila sonke bekilapha ke kutheni maNazaretha bengicela ilungelo lokubala lezi zinto lezi ezingihlupha nezilihluphayo nani bafowethu gadani indaba sentabeni akithi niyabona ukuthi indaba le ngeke kuza kuyona ngawo sefuna sazi ukuthi ifa lapha kade leli asilinakekele yonke leshiwo lapho ukuthi ingenziwa singayenzi bafowethu ngomusa nje nifundisane nonke la nikhona ngoba yikho into eyohlula ukufundisana funa sinesane kahle singane sikababo yedwa sinesane kahle lo ngakezwe simbonise kahle lapha entabeni ngihlala lapha kulesa straat esingale asikaqanjwanga ebusenzi zaqanjwa istraat ngikhona sizabizwa ngamagama zonke asikaqanjwanga namhlanje la sezoqanjwa la ngihlala kulesa straat hayi bethanda abantu abadlula khona ukuba ngumsindo enye into embi ukuba ngumsindo ukuba ngumsindo ungakhuluma into zaseNazaretha ukhuluma izinto nje zasemhlabeni uba ngumsindo ngezinto zasemhlabeni uvele uphahluke nje ngezinto zasemhlabeni la kunenkonzo engcwele kangaka elami ke lithi bafowethu asizamene sizama nje ukubhekana okuyixoxa uma ngasavumi uthi kohlala kancane edodweni ngoba uzosukulimaza abazali bakho nalento engiyibonile lapha manikhuzwa nithi ngeke nikhuzwa abashumeli ufuna abanise kubefundisi nizobathatha bebefundisi ngoba befundisi abonyazi ningaboni nje abefundisi enhlanga nabo mina ngase babefundisi kuyo awu bayikuyixoxana le 3 4 la abefundisi ba ngiyamangala bese ngaka manje kodwa ngiyabona yobana li angisalazi ukuthi hambe lifike angisalazi lishonaphi bandla ubani wangitshela lishonaphi angiliboni lishonaphi kodwa mina ngafanya abefundisi besala nje behluke ngathi bahluphekile bodwa lapha bebathathu be4 ngifika kuleli bandla manje msani nokucela ukuthi ngifuna abefundisi sengathi inala leyo ake nilalela abashumali benu nje bafowethu kahle ngomoya wesonto khona enye into engazi ukuthi niyicontrola kanjani leyo uvuma ukuhlala noma konke benu ngale kube kune demarcation la ekhaya i-demarcation ukuhlukanisa ngithe ngizoba sebandle enkandle enkosini kakhulu kodwa ngifuna ukuba seyintweni engiyibona ziyalimaza umuntu uma esemhlanganweni wesilisa eseduze kamakoti wakhe sonke isikhathi uzicontrola kanjani ngoba khona le nto engiyaziyo nje nase kude ngale nazakale kwentaba engiyaziyo uyicontrola kanjani hayi phela ingane azezi la ayivunyelwe ingane ukuzala entabeni kuyona ngikhuluma kanje na manje letha kwelo akene ngitshene maNazaretha laba abantu abahlala ngathula lapha kobhenqile nongabhenqile benze njani ngoba khona into enye nje bafowethu khona into enye nje engiyibonayo nasa lento bayenze njani ngaleyo nto bese benze njani bese beze enkosini amakhosi base kwenza njani njalo kuthiwa kubekwe nje phesheya bazo besayibiza ngo-husband and wife entabeni ningasho ukuthi uNzama zangakhuluma kade yaqala ngikhuluma naye ngishaya ukuthi niyabuya mase nishonile ikona nje mina nginesineke sokukhuluma ngalento nginesineke futhi ngicela baba ungiphe isineke sokukhuluma ngalento ngoba iyalimaza baba ibandla lakho ngoba sekhona igeneration manje le ilanga lakhuluma ngayo
phela yonke lenkane khona ilanga lasela kudala ngayo kahle futhi lasela ngabantu abezayo ingaba ukufuna nje sibabekezelele ngoba satshena kuyonto esithusayo ukukhuluma leyo ngikhulumayo makuhlale kunenhlizweni zenu nasengqondweni kuzophilisa amakhaya enu angazi ukuthi sokwenze njani ngoba niyabona manazali ukuthi izinto zikanjani Jezweni isimo sinjani njengamanje ngakho thina siyawudinga umthandazo uNyazi singawuphazamisi siyawudinga uyabona labasuka ngaphandle benivimba beza ngaphambi kwenu bengagqokeli ingubo bazofuna lento yakini ngoba bahlulekile ngaphandle kodwa bazoyifuna bahambe nayo baye lapho bekhona banishila baphinde baniphathe bese beniphathe banigqilaza njengoba kade benza nje ngakho lento incengeni nisibekele nigade nithande niyenze nize niyofundisa nezingane ekhaya ukuthi makwenzekile ngilethele into entabeni yiloko kungenziwa uyabona nemvula nje asazi kodwa ngiyazi umnikazi wale into uyazi uthini njalo hayi bengazi lina nje entabeni mina lo ngifikile yeka ngisenkosana kodwa lo ngifikile emsebenzini okugcotshwa hayi angaze ngibone imvula engayeki mina nomphela mhlawumbe bakhona obaba bakwayibona ibini imvula enhlakazi kakhulu iwe kuphuka abantu ingayo kodwa bingenze ukuthi ngamnomphela we are nearly 22 days sila imvula ikaziyeka abanye bathi bagezwa nigeza ukuthini ngoba nafuthi sokudala yeka nogama yini nigezwa ithini ezinto esenzayo engalungile uma husband and wife kwakho uphinde ube husband and wife entabeni bathi bayakhuluma abaphathi basentabeni abathuya ngomoya engcwele ubatshele loka naloka okusindayo phela sophazamiseka sonke phela makunjalo bese kuba imbali engayikho entabeni yaseKhenani ngaphesheya naloko ndinga ukufundiswa kona njalo indaba yaseKhenani saphesheya lapha ekhaya lasekhona kusebambisanani ikhaya lenkosi emakhosi la isekhona nathi la kuzolungiselwa khona kuwelwe phesheya entabeni yaseKhenani kudlule ezansi egezwe inyawo kuyo entabeni ufike sowugcwele ngayo indlela kodwa uma ungavumi bekhuze ebusuku ukuthi phuma la ungifanele ulale la uzofika kodwa lapha phesheya baningi abafika ngomzimba kodwa abekho ingozi ke leyo nto ukufika ngomzimba kodwa kuthi lokho kufuna uNkulunkulu umoya ungafiki bese kuba lento ke endala nje yale ekhaya yokuthi ningaphosi ngotelo hayi ngaba uthi wena uphelileyo kuze kwathiwa aniyekwe nabo mbodlela koyimthangale ngaka kodwa nani baluleka abagcotshiweyo ngibone futhi senibuyela khona ngifuna ukuchaza manje isikhathi sincane senkonzo zibhaliwe phansi lezo eBhayibhelini ukuthi kungenxa yani iphunga lakhona licabana ngani noNkulunkulu ngoba zakhe ngezilwane ezingadliwa la eNazaretha ake ngitshene lokho nje ubone ukuthi isuka singadliwa nje hamba ubheke amalukhuza lama ingredients that manufactures isinkwa uzobona ukuthi isuka sakhiwa ngani ukuze sibe khona ukuba vela nje musuyidla into ngoba efuna ungayidli ngoba imnandi kakhulu cha kunezathu la kuzoxabana khona nohambo lwaNkulunkulu ngawo-ke bantwana benkosi silapha manje kumnandi entabeni kodwa ke sihambe nalezi zinto siye emakhaya sithole isikhathi kuba phathi bethu besifundele iBhayibheli okubhaliwe eBhayibhelini zibhaliwe zonke eBhayibhelini ukuthi ingenxa yani ukuthi lento ingenziwa ngenxa yani lento ingenziwa Nkosi yamakhosi angizolula kakhulu ngicela ukukhuluma ngalento kade ingifica ensukwini bese ngifikele usizi lapha olusizi kade lungificile lokuthi
ngibona sihlulo ukusebenza thina abantu bakithi la endwethu la entabeni manje lento manje ibuka ngibothi ngibona ngathi mina eminingi ikhomba mina uma umholi ufuna uqala ubheke ukuthi uhola kanjani abantu baneshwa ke eminyango longakwazi ukubona lokho uma umholi nje oqala ufuna wazi ukuthi uhola kanjani uyibheke wena kube khona la uthika khona uhlale phansi uthike uwedwa ungabeza abantu ngoba wabeza abantu bazosina bayibethele kwena uyabazi ke na uthanda baphethe basina bayibethele ngihlalile baba lapha ngakhumbula ngafela usizi olawula ngahlela ebandleni loNazaretha uzwane ngilimele eManazaretha ngilimalela yona leli bandla leli ngisesibhedlela ngoba iyona into engikhalimayo eMnazaretheni ngenze uNazaretha ngicabanga ukuthi ayikho into enye ngase ngiyithemba ngaphandle koNazaretha ngangise isibhedlela lapha angifuni ukuma details engakhuluma ngalokho kodwa kwathi ngoLwesihlanu ntambama sekuzongena inkonzo yaseNazaretha ngabe ngilele isibhedlela ngiboshwe ngenzima zonke lezi imlezi kuvukele konke kuvukele nobuso bavukele kwangena inkosi inyanga yezulu hayi ngephupho yangena nje esibhedlela ihamba namakhosazana ihamba iphambili yona yaze yafika eduzane kwami yafika amala eduze kwami esibhedlela eduze kombhede yasifika ithi kumina mfundisi ngize lapha ngulethela umthandazo kodwa ngizosheshisa ngoba ngiyadlula ngiyakhona umuze ngiyakona enyakatho yathi sesoqala umthandazo mfundisi kwafuthi nginyakaze ngathi kanye ngazabotha nginyakazeke ngacela ngibona inkosi ithi la yakhomba kanjena esibhedlela kwavele kwavuleka ibhobo enkulu yashona phansi yafika yahlala khona namanazathe efika nawo abakhosazana yasenza umthandazo yawenza yaze yaqeda umthandazo amaqede yakhomba futhi yakhuphuka yabula phezulu yasifika ithi mina ke sesihamba mfundisi kwase kuba ukusinda kwami kodwa ngade ngiyilo lihlobo ngikushayele lona kodwa kwangimangazayo abantu abasehodini baphuma bonke ngalowo weekend bonke la sesilimela kakhulu nabo baphuma bonke sister laba abakhulu babeyivalele phakathi e-office ngabe sebefuna bebuza izinto lapha abantu sebekhishiwe labantu bezongena ejuthini abantu sebekhishiwe bathi shashiwe le ndaba le yoMnazaretha yayingaqali lapho inyanga yezulu yayithi msizwe wami entabeni uma ngaba khona ethuzane yayithetha ingithethisi yayinezwe elihlabayo inyanga yezulu mayithetha ngoba kwakuyinkosi enomnene kodwa kwakuba khona isikhathi esinzima nje ungazi kwenze njani ungazi ukuthi wenze njani hayi ungazi impela ngoba phela sesibonile bakwethi imangala ekhaya wawukungazi ukwenze njani kungekho ngalelo kodwa nje uzobona emva kweminyaka ukuthi bekwenze njani uzobona ngezinto ezenzakalayo kwathi ngalelo suku ekseni sekuhanja amakhosazana ayeza amaseqediwe bese bakhona inkosazana ekuthiwa ithathe isihlalo senkosi yathi izothatha isihlalo inkosi yayimesa yathi isihlalo ngifuna siphathwe umshumayeli namhlanje yathi sishiye yasi imkhombisa isihlalo sayo yasi yemkhombisa ukuthi ngisithathe kanjani yakutshela ukuthi ngisiphathe kanjani mangehla asibeke ekhanda ngaze afika nasenzansi yilo leli khanda leli abashaya bazibayeke emotweni beshaya nje ngikanje nabela beshaya lingashayeki baze bayeka baze bafuna umzimba beshaya nje ngikanje bimla
Ngibabuka futhi. Ngaza ngasivula icapha ngaphumela kubona. Ngoba ngibona ayisekho into engifuna ngiyenze. Isabeni lento maNazaretha. Ikude kabi kunathi ayikho eduze kwethu. Noma singahlala nala 22 days. Sesize 22 days manje kusele nje one day more. Kodwa isabeni lento bafowethu. Isabeni Nzima indala kakhulu kunathi. Indala ngisho nakokhokho bethu. Besacela ngifunde incwadi kaJohn. Kodwa kungabe lo John omkhulu, ubona labo John abasigcinene. uJohani lo wesibili, John wesibili. Ngizofuna nje amavesi amabili 8 no 9. uJohani lo nongale egcinene omncane. Vuthelani icilongo awubasheleni silizwile awicilongo lesilake yemazilazi vuthelani icilongo awubasheleni silizwile icilongo lesilake azilazi zonke izizwe. Cela mshubele ngifundele baba wami, cela ngifundele. uJohani lo nomncane kodwa kube uJohani wesibili, uzobona ngokugcina kulabo Johani khona oqala khona isibili. Fundela u8 no 9. Xwayani nina singalahlekelwa. Babeke baba. Xwayani maNazaretha. Ngoba kukhona usizolahlekelwa. Ayikho le into ebuhlungu njengokuthi sikade sihlele simnene kanjena sonke. Kuthiwa ukuthi wena usumile. Kanti besihleli lapha edodweni kaNzama sixoxa ngendawo uMnazaretha thola ukuthi wena usubuyile. Kuthi uhamba lapha phezulu, angazi kuphi lapha phezulu. Yini kukhona indaba eyiningi esikhuluma ezingaphezulu kwethu. Nami sengena phakathi kwakwethu akazizona njalo. Kodwa ngiyocela inkosi ngingazi abisuka senkozweni bese ekhaya ngihlale kithi. Ngoba indlela mina ngeza ngayo lana ayifana le ndlela ngibona ukuthi ayifani yabantu. Ngeza kabuhlungu ngingedwa kithi. Futhi ngalethwa abantu abanzima kabi insizwa zakithi ezindala. Engangazange ngibone emhlabeni amakhehla abovu utsepho. Avunule inkinga lento engenza ngayo. Manje mangibona insizwa zingifaka kule ndebe ngisho kumele kuvuke nento zonke lezingazi bese kuba uhafu umfundisi hafu ubuntu ngingabe kusazona nje. Nkosi yangazi nami ngicela ukuthi ungisize. Awufunde mfowethu qhubeka. Singalahlekelwa esikusebenzileyo. Kukhona into lapha ekhaya esisebenzile mawusuka ebuhleni uqhuzuka. Uwa ubhandishwa uNkulunkulu uthatha izithombe zalokho. Kukhumbule nawe lokho bekwenzeka egazini lakho kodwa bekuwumsebenzi kaNkulunkulu oya phambili uzokuphilisa. Qhubeka baba. Kodwa siwamngele umvuzo opheleleyo. Ilento ezothi inkosi emakhosi mayisithi inkosi imbusise. Lapho lezo sho khona ngekhathi ukugcina ufise uzufise ngathi ngabe khona bonke abakeni nasebafa. Ufise ukuthi ngabe abazali bami bangibona manje njengoba ngibusiswa lapha nje. Bafowethu lento lena ibambeni bafowethu. Ibambeni maNazaretha amasha. Iyaphunyuka. Iphunyuka kakhulu manje ngoba sesibaningi kakhulu.
kukhona abantu abaze bahambe bengazana bezwe ukuthi Shembe udingani kubona la emhlanganweni ayisekho lento ayikhona entabeni la kubezwa khona inhlayisuthu bayazi labo babadala bekuyiza inhlayisuthu phezulu kuyoxoxwa ngendaba ukuthi bafundiswe abantu angazi ukuthi ayekho noma yavalwa yini angazi kodwa ayisiza lento ngafunda kakhulu lapho kulo okuhlala lapho ngoba into esemqoka ungeke uye university ubusufoja certificate sike sisebenze ubusifojile kufuneka uhambe kahle step by step uphase onke ama modules oningezona manje mawuthi uzophasa nje uyahlabela uyashumana njengoNzama akuwona lokufuna khona ukufuna wena qolo lakho ukuthi ukusebenzele ukuze uye la kuyo khona funda baba yena oedukayo engemi ekufundiseni kukaKristu kanaye uThixo ibambeke baba ngoba isikhathi kufanele ngisihloniphe isikhathi senkosi awungibhekele incwadi kaJuda 1 kuze kubelula ubheke page 259 kuzobalula ngalondle sifike khona Juda 1 verse 5 and 6 Alithanda ngukulizwa lelo le elizayo ongawukhululwa api yebone ilibone wethi izi yoyami elisifundela mshumela Juda 1 verse 5 and 6 kepha ngiyathanda ukunikhumbuza noma kade benikwazi noma lolu daba umfundisi ade ekhuluma ngalo benilwazi wakhuluma ngalo ngelinye ilanga ukuthi inkosi lapho seyisindisile abantu ukuthi inkosi isibasindisile abantu bonke sebethi unyazo lwethu kwenzekani ibakhipha ezweni laseGibhithe ibakhipha emgqilini bobuhlungu loba siphethwe ngabo namhlanje South Africa yabuye ababhubhisi awuphindi lapha egcineni yaphinda yababhubhisi abangakholwayo so don't rest assured never rest assured ukuthi ufikile ebuhleni never uzokushintshela sesihlalweni ngoba lapha kuhambisana nemisebenzi elungisiwe ungayandamana indlela yokufundisa abefundisi bekufundisa ungasho ukuthi ngimbona izolo inyazo akhe iphambana kushade thinte uMacotsana khona uMacotsana la enezweni lakithi akanomsenziwayo khona ukuthi uMacotsana umuntu ushaje ithothe yodwa apringana uyahleka inkosi lena yasemkhambathini iyayazi nekhoma ngaphela sakhelene na uyayazi indaba esijangaleyo uMacotsana nakho ma umuntu wayithinde noma kade egudi kanganano ubona esekhomba ngapha hawu sekwenze njani bhuti wami hayi asakwazi ukuthi ubani kosa wena yasakubeza igama lakho akapheli na 30 minutes Nkosi yamakhosi kumnandi kwanokukhuluma bengicela nje Nkosi ukuthi ngikhulume lezi zinto engibona ukuthi ziyasala mase la phezulu ngoba bafota kona kithi lapha kwenye indawo la ngelilanga nekhamanzi la ezathi ngenkani kade nje ngizokuthatha izisebenzi bashawa ngempambi abantu kwakhuluma izwi phansi kwakhuluma izwi phansi umuntu ekhamanzi wabaleka gcwale inkani waqala ukukhumbula bakhona befundisa kade befundisa wazi ukuthi into nothing kukhuluma izwi phansi
ngeke ngutshene uningi ngoba niyahloba umuntu methana ukhombisa nishaya ithombe nithumele yonke indawo nizama nokwakha lama portfolio yonke all that jazz nisangene nje abaningi kodwa bathi baphila wangabona apha umuntu ethatha isithombe senkosi iphume ekumbeni asifake social media ekumbeni nithi niyaphila ibatfundisiwe nje niyifundiswa nizophela nonke finish angifuni ukunifihlela angifuni ukunifihlela sengiyagcina nizophela futhi sizoba senibuka sibhekele niphela ungayenzi into ewuqile musu ufuna ukwakha iprofile yakho yemali yakho ngoShembe yeke uShembe asebenze umsebenzi wakho ulalela into ayishona sengizoba sekugcineni ngeke ngikushiye lokho ngoba ngizobabona abanye babo bewohloka phambi kwami uthathe into enkulu kangaka uyikhiphela obala wena kwayona le ndaba yokushaya ithombe nani nike ubani ngoba la ekhaya uyanikela mazoshaya isithombe sikababa uyanikela la ekhaya uyanikela mazoshaya isithombe senkosi kusho yona ukuthi ungayithatha sengingababona abanye befika lapha becela isithombe abanye abanganamanazareth ubaba bavumela ukuthi bamthatha hayi ukuthi bona vele bathi siyathatha manje nithi hayi unyazi lwethu kukhona lezo kungazobo lwakho unyazi selifuna imisebenzi leli kufundisa ngazo zonke insuku angaze ngibona abantu abancane kangaka ubaba nje enza umsebenzi somqoka kakhulu sebamsho ukuthi abamposta yonke indawo hayi egqoke ingubo engafanele ukuthi ibuke umuntu ongazi ngendaba yoMnazaretha umthetho lento yayibuka abefundisi kuphela ngafika mina kunjalo sasingazi lutho nje siyempuphu kwenzeke zonke izinto thina siyodebana nento esilapha emgoqweni sekuhanja nina nibonisa into bese nibo uthi namakhukhumba ikhukhumba nako lo sikhukhumba lo lokho yabona kodwa waye ukushaya ukhiphe phakathi kuboqoqa basopani bafethu musani ukuthatha umusa kuNkulunkulu nucekele phansi basopani sengema baba ningasho ukuthi bayithatha lo muntu oyicwanekela cha ukuthi nje ngiyamanazethe nganithanda ngijabulisa ukuthi nijabulile nihlele kamnandi kodwa ngeke ngiyeke ukukhuluma imithetho esize ngayo lapha le mithetho ningayibukeli phansi hambani nayo emakhaya nicwanike nihloniphe nibuye senishintshile ngokulandelayo musani ukukhuza kuze kusekuseni lapha nikhuze kuze kusekuseni hayi anifuna ukuzwa lutho nhlobo ngoba ngeke nikhuze ngenkani nizokhuzwa kahle ndoncengwa ukuze kungene lokahle okufuna uNkulunkulu ukunika nikwenze kusemakhosi baba sengibekile wena wasezulwini ngibonga baba ukungithanda ngibe khona kulomhlangano kodwa ngiyiphulile imithetho eminingi yoMnazaretha ngiphula kakhulu kulonyaka ngazofa ngithini ekhaya ngiphula kakhulu khona izinto engazenzanga ngizanga emthandazweni baba angizanga ngiye ndawo angizange ngiwele phesheya emfuleni yonke into nje vele ngithathe ngishonisele akuyona ntando yami kodwa ke umsebenzi wakho wenzekile uzobuyela ekhaya ebuhleni ngobonga lokho kwenzekileyo ngoba kuyona ntando yami ngiyasebenza baba ngisisebenzi sakho cela ukukhumbula abazali bami abazange bangilahle babe ngangilahla bube babethanda kodwa bangigcina bangikhulisa ngomunye weingane ezakhula ngokudayisa kaGavini njengoba uza ngcola ngawo nje wawungaphuzwa nhlobo ukuthi ungangeni umama wahamba utrainele ehlathini ewenze khona aqasha abantu abazotesta bawutesta uphase bafuna ingcenye eningi yawo ngibule salikwazi sisoyithola lapha manje bafuna ingcenye yonke lento abagwazele kuyima eqala ukuthengisa ngakhula ngoGavini mina ungangithathi kancane ungithathe kancane
ngakhula kanjalo mina kodwa wawungangeni kithi inhlobo wamuka umuntu ayiphuze ekhaya kodwa kwakuhlusekiwe njengoba lihlupheka nje bafethu njengoba niyahlupheka ukuthi nomusa nesizwe simnyama nomusa kukhona izingane zela ezi-university zilala emafletini zihlushwa amadoda zibuya la sezinengane ukuhlupheka lokho kukhulu okuzodatha ungangena ezulwini niyahlupheka ngabe lifocus yakho ukuthi yini enza emhlabeni nishintshe izinto ngokudlela lihlupheka kodwa ubusobeni buhle kodwa niyahlupheka kukhona abakhonyana abanamakhosikazi asebenza lo msebenzi awuthola ngendlela ukuthi asebenze indlela ethize ukuthi awuthola ngoba labantu basemhlabeni basihlupha ilento efuna sibeke Shembe silungisele yona uthi manje izinto emhlabeni uvula amehlo ubheka ukuthi kukhona ukuthi awuzofika uNkulunkulu ngenxa yezinto zonke ezonakele ekhaya lakho noba nezingane zengane zakho ukuhlupha kuningi esinako ungaboni ngoba sibuka with a brave face kodwa sisenkingeni mthethweni ngawo baba umthandazo baba ngobeka phambi kwakho sikhumbule ubhombela wathi base kufike wena wakhala ubhombela hamba wathi ngiyahamba manje baba nje ungithuma emhlabeni kodwa ngishiya lesizwe sisadla umlaza asikakadla masi enkomo zayo kusenjalo namhlanje nkosemakhosi nje usubuyile laba bezayo bezocela ukuthi bathathe umbuso bayofuna leyo nto ngoba kulotshiye ukuthi wena uzikhephe enkingeni sicela thina usabele sekusabelo siye ukuhlusha abantu emhlabeni basiqala sisafunda izikole besiguda ngenkani manje badlala ngezingane zethu lapha ezifundayo badlala ngamakhosikazi aqashiwe inkosikazi ayikwazi ukuqashwa ngaphandle kwento ethize hayi phela ngizonitshena mina ngizonitshena ngicela mina baba usikhiphe kulento esingweza kwa emhlabeni sikukhonza kodwa usikhiphe enkingeni sinenkinga eziningi lapha esidala ukuthi nomuntu uyathandaza kuma ingqondo ingane yakho ihambe engazange yenze into ebekhaya iyabuya ingane isidla ama drugs ifrustration lapha ayitholanga imali kaNSFAS iroji imali kaNSFAS ayiphumile kuyamanyeza ku TV kuthiwa khona imali kaNSFAS kodwa mase kulapha ayiphumi ingane ihleli lapha ebafletini ayikhokhile iyozidayisa komzimba into ezakayo emhlabeni Shembe ngicela usisize kuyona baba sihlushwa abantu abanye abafana nathi amabhuna ahluphathela sehlushwa abantu bakithi manje Nkosi eMnazaretha asikhumbule baba sithwele kanzima uyasibona baba sijabula kangakanani kodwa sithwele kanzima sijabule phambi kwakho kodwa sithwele kanzima emhlabeni kunabantu abasihluphayo baba abangafuni sikhululeke abanye badina ukuthi ngamaNazaretha nje kuyabacasula lokho leli bandla liyakhula licinazela zonke izinto emhlabeni bacasuka ngalokho Nkosi musenukuzwile baba ngiyabonga Siyabonga amazwi amnandi esiphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sekhulu ama-36 136 sizocela umshumayeli uNgcobo wasesiyavuka 2 asihole ngalesihlabelelo Nkosi imbusise Nkosi usiphambi kwangcwele